Bakganni ba re ba kganna ha bohloko mebileng e tletseng dikoti, ba re ha ho a bolokeha ho kganna o ntse o qoba dikoti kgafetsa ka ha sena se baka dikotsi. Ba re ba lokisa dikoloi bosiu le motshehare, ba ipeleditse ho baka mmusong ho arabela ka potlako. E baka dikotsi tse ngata. Sebilane ntse re ithaopa ka ho kita le rona, e se le nako masepala o sa ilokise. Ena le batho ba kgannang dilori ba senyelwa ke nako a bona. Tsela ena e mpe ya ra bakela hore re kganna ha bohloko ka baka la di-pothole re senyetsa ditaere, e baka hore batho ba tjhaisane ka dikoloi, ba ka dikotsi. Mebila e mengata ka hare ho profense e ntse e le maemong a mabe. We will agree on number of roads that we think that they can do, because they can save us money, and the money that we're supposed to do that road, we can do other things. A road inside, those are connecting the townships, and the road inside the townships. So it can help us if we can work together with Sandra. Lefapa la Mebila le dipalangwang le re le na le mathata a ditjhelete, empa le itlamme hore le ntse le na le lenaneo la ho kwala dikoti le bitswang Valazonke. Makgala Masiteng, SABC News, Ladybrand.